Pai Club Manipur na video asibu yengbiri pum namak mukhani kok nonjari. Channel asibu subscribe, like, amati share tau biduna Pai Club Manipur asibu chawkhat na bahot na badamateng pangbiu. Aduga video asidi yauriba warol sing chumnagi knowledge hengkat na ba information pi jabakak ni masida pi warol sing asi adombu investment tau na ba inchin banat jade. Aduga pi views khuding mak isagi mot ni taseng na masimak oirakani hai bagi guarantee pi ban na jade. Mining na tade investment tau bining ba sing na isagi research tau biduna decision lo biu. Aduga makhatar po ina pai gi mamal khara wangkalak paga Pai Club Manipur gi chahi khudingi event sin jagani thau pu sing su khan jagani mayamna ka hen khangnare madudi asi market ta fauriba crypto coin sing maming oina pallabada bitcoin ethereum solana bnb xrp xlm akoi loinamak dollar masung amadagi hedi machit amadagi 0.00010004 asumaina piklam badagi hojik chawkhalakhiba ngakani pai gi price se Sumaina nemaga adum leigidoba natte Pai core team na semgaliba worldwide Pai core team na semgaliba ecosystem gi app mayamse atopa cryptocurrency singda laite atopa cryptocurrency singdi sumyam na pak chon wide oina leiba natte mayam na ka hen khangnare Pai gi founder Nicholas Kokkalis ki maikai dagi natraga core team gi maikai dagi update tawrakte lauthorakte press note thokte ani khalam bayai okoi tumin na sum laisalli natrane press to thoga khoi si tawgani na moi gi policy program ama pop lauthokte tumin na sum lai badagi Pai gi price wangkhatri ni haibugumba kakhalo yadri ni haibugumba mayam na khanna balai masigi matangda ai khitang sengdok chage ai so han badadi khallui hadi Pai gi price se hengkat han gaira di Pai core team dagi si tawdore na warol thokpa mayam da khangan ba adu adi price wang khalakani hain khallui be isa adu bo aina munna thijilubada manungi oi bo phom khara lerami angak bo phom ni yengo tabiyo interesting oi bo phom ni mayam video siloi bo phoweng biyo mayam da wang ma hangjake bitcoin gi CEO laite ko head edima pusu laite mana ai executive ni bitcoin hodok pani se kanam da laite adu orasu mapu su laitaba CEO su laitaba koina mana kanana kari press no thok padagi mamal CEO no angkat krino sum khalagi kamaina bitcoin che press no thok taba executive mapuna ai gini aduni adani claim to busuno taba kamaina angkat krino kam ta deko adu di aseng ba puthoki ba mi khara dillai ri ne basida bitcoin ki mi khara lai ri ni mi amara ani ra kayaram mi kanam khangdi moi mayam ngasi phoba public mamang da thok tana wa ngang ba company singa tie up to ba sung yaw yaw des adu ida su dum bitcoin gi mamal di adum ka khalai ajik atia pakna wang gi baga manare aduna somda muk yengsi Pai gi founder na tumin na leisali se sigi maram amuk khallagi yengsi ko lepak kaya da ko Pai si santo khram ne prithvi gi lepak chani hen mada Pai si mining tawnari ne karigumba Pai gi founder sina akoi hariba company siga aduga adaga tie up tawnare pricing kalani pricing galakpagi wapam leire natraga simak haidraso si tawre na law thorak public oina law thorak pataragadi lepak khuding makki sel thum gi phibam da khal da akai balak pi ai maru oina US ki economy da financial system da hongak pa yai akai balak pa yai aduna United States ki SEC habadi Securities and Exchange Commission siki meeting changsalak pa yai Pai gi office da red torok pa yai changlak daga noina wa mamal wang khala lagi yon tho aga mang ki ge tawri bra natraga na mayam gi paisa somen lawraga huran ge tawri bjala sumba maya mama sarkar gi agency kaya da ki meeting changsalak kane habadi regulatory body mayam dagi meeting changsalak kane lauthok taragadi adu lauthok tabida chumnagi koina ma issue tawraga adum koi normal business course matam gi matung gi na mamal sum ka jarak pani trading tawraga mayam pot laini yona bada ka jarak pani na uhallagadi hariba regulatory body mayam dugi meeting changsil oi adugi policy dune mana tawse hayeng koi su public announcement sung tawroi Pai core team na si tawni se adu tawni ada tawni an sahana sungai hairo adu di price name lai se adum chamaina name ga lai adu su lai roi manung da tawriba thab mayam se haibadi ecosystem gi activity mayam tawriba adegi shopping mall gi lena dena transaction yana basilliba bangsa gumba chain link gumba jipto gumba hariba company mayam sing siga manung da adum khutsam naraga Pai gi valuation se hengkat na ba tapna tawbani ba man tawrise atai kaim nate ahing namada adegi nong mada mamal sat launa hetak songka karoi ka bayai kai gumba exchange the list tawra ba exchange sing sine ko list
तौजरगे बाइनांस गुम्बा कोइनबेस गुम्बा अचौबा एक्सचेंज सिंगसिना लिस्टिंग तौराबा अदुदा ट्रेडिंग तौरगा कारकपा याई अदुदी पाइगी कोर टीम का मरी लेनदेना अदुमाइना कारकपा याई हौजिक हसिगुम्बा लेपाक अमगी फाइनेंशियल सिस्टम द सिंगनरकपा याबा लैबनिना मोइना तुमिना लैबनि मसि मयाम यारेको अमरोमदा अमुक येंगसि अखोइगी पाई कोइन से लेपाक खुदिंगमक्ता मिडल क्लास हायर क्लास लोअर क्लास मखल खुदिंगी क्लास खुदिंगमकी लाइरबा इना खुनबा मखल खुदिंगमकी खुत लैरिबनेबो खांगेना असिगुम्बा कया से लैबनिना अखोइगी पाइगी प्राइस से खुदक्ता कार ओय दुगा इन्वेस्टमेंट तौनिंगबा तारगदी अदोमदोमगी रिस्क ता इन्वेस्टमेंट तौबियो पीजरिबे एडवाइस सिगिदगी इन्वेस्टमेंट तौबनी हाइना लौबिगनु अदो अखोइ मरोइना अखोइदी चुमनगी माइनिंग तौबनी कोइन कलेक्शन तौबनी मणिपुरी अयाम्बा इन्वेस्टमेंट याम तौबसु नते पैसा थाजिल्लो पैसा अरैबा थाजिल्लगा लेहौरो खोलोरो अखोइ सुंगाइ हाइरोइ मयामदा लाउथोक्ट्रसु मनुंगदगी अदुम फंगबा पाउदा कंपनी कयागा खुचमनबगी पाउ लै करम कंपनी मोहिगी हाइरिबा कंपनी सिंगदुगी इंडिविजुअल वेबसाइट सिंगददी पाइगा अखोइगा खुचमनरे अखोइना पाइसे हपचल्ले हैना डायरेक्ट अनाउंसमेंट तौई कंपनी सिंग अतोपसिंगी वेबसाइट ता हाइबदी जिप्टो गुम्बा चेन लिंक गुम्बा पाइदाउ बंशा हारिब मयाम सिगी वेबसाइट तदी पाइगा इंटीग्रेट तौरे हाइबगी मोइना थोंगना अदुम लाउथोई करिगिनो हाइबदा मोइदी फाइनेंशियल एंटाइटी अमनिबो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ना अप्रूव तौरगा पाइसु ट्रेडमार्क पुदी अप्रूव तौखरबनिको अप्रूव तौरगा बिजनेस चलाइबे यारे हाइना इंस्टीट्यूट अमोइना लिंक खतलगा चाउना लैरबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनी सिंगनेबा हारिबा पाइगा खुसमनरेन लाउथोइबा मयाम सिंगदो ख्वाइदगी नौबदा खोगी केवाईबी लिस्ट ता याउरैबा बंगसा से सिना अखोइदा कानबा पीरिसे चुमनगी केवाईसी तौबगी नत्रगना वॉलेट एक्टिवेशन तौबा खक्तंग नत्तेबा माना पाइसी मार्केट तगी चिंगथोएबा मागी बिजनेस एक्टिविटी दा पाइसी करेंसी अमोइना चटनहल्लियब हाइबदी वीसा कार्ड तगी पाइदा ओनबा पाइना फ्लाइट टिकट ककगुम्बा युम लैबगुम्बा एनी सर्विस अमा लैबदा पाइसे फेट करेंसी दा ओनथोक ओनसिन तौनबा खुदोंग चाबा माना ब्रिज ओइरगा पीरियब अदुगुम्बा मयाम अमा लाकांदा पाइगी वैल्यू हेंगलकनी मयाम पैनिक ओइबिगनु पाइदो अदुम होल्ड तौरगा थंबियो पैसा थाजिल्लुबसु नते होल्ड तौरगा मतम खरा मयाम ngaimiनसी मसी हाइरगा मतंग सिदा ngasiगidi लोइसिनजरगे चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबियो अपडेट लापा नाथोग हनबिगनु मयाम बो अमुक हनु खुरुमजरी थैंक यू।